Keren kamaru da kabatay, kenya ketin hok tin blade, bread di ya kaba shong hok shong blade. Katati kalongurta long bio pertay, kanum set ay, kan poi hok poi blade. Kawan mi briu, man briu hapertay, kamlong kabakai, baju ay, knang yawan iaka ban tray, ban biang ban bit kabalaway. Amban chaka naway light na pertay, kapay kapat day nangli ya kabashaway. Kilat kilinti kidon ar na pertay, kaway banlik poy snapha, kaway banlik poy siying ublay, kaway banlik poy siyang nyamra, yakini ar pamlak pen pakala. Kahok kasat kabalam siying ublay laway, kapap kalam ler kabalam siyang nyamra sunay. Kani katay kita kanyam kabagi long shuwa mansho ji ki pynshong nongrim. Balay na jukran ni kani ki babon ki jaka. What happening? Kinong Krisyan kita ide ki janga haka constituency janga haba ngay bendu iki. Na juong bangangit pa kadi ka jingit ka janga haba nga pai siya kata ka tumay jingit lani ka Niam jigi Khasi. Ya ka hap. Bat hangi ki Khasi kumba ka pao. Kiam don tang ar linti. Mo? Ka hap siyeng ublay. Lani ka pap. Sat. Kandai pateng nyamra. Kung mangiru, di bala padiang ni kecil Kristan ni ngai don tang ar tuli. Lari le ka bapa, in poi sip nei. Lari le ka besniu. Sip dujok. Ka beli kecil ka ngai ba kandon sini pher ka ta kecil. Kandai ka beli Khasi ni don. Hai beli ba kecil Niam ka ciki. Pak mangi ke bala padiang ni kecil Kristan. Kecil pher kalong tang kerukom syakri. Ini nama kata-kata jukran. Apa ke konstituensi hapeng di nong Krisyan ki beik kerja ki bedang jon hakan yang tumbra bampin sutu pakata kerupam ngek Niam ke jon ki Khasi kandai pher than bak jingit ke jingi ki belang Kristan menaru Khasi ru tang ka hok bat ka hok ukren lak na ka hok ukwa saya soi lebih jingkitu di banga ngala keren hakan ke por ke pemerintah but ni ki Kristan ru lari pai si Bible lagi pai siya sinsyar ke kadar kaya ka bala hikay ini ubri umkwa ya ke sinsyar kadar ka babansap naman ka kung di Kristan lagi puli ka Bible ngin lap ya kaya ka bala to haka kitab Exodus kalanong ka ba arhuay ka kot ka ba pra nanda ka kitab Deuteronomy kalanong ka ba katriw ka kot ka ba katkambal ayubaw blay umahami ka kinong sinsyar upwa ay kinong sinsyar ka ba kumno uang mewat pintunriang ka yaga jimbisha mewat nyushliang kmat mewat bamsap nabaga ba bamsap kapin malano yaga kmat jigi ba hok pat kapin kalador yaga kin jigi ba start tangi ka hok pati ka hok min syabri bukan tangi minyak yaga jo kapalay mentah hakini kisni islang bani ipan ban yaga jing pynshong ban punya pher hapini ki Khasi yaga priang yaga jing Kristan bagi ki Khasi penandon haga jing iturai Asal dari ketamam juga begini tu, begini ni dong deju kan nongrim bannya jadi hok, jika ber kecil kelong ni di Kristan ni cik kan ni kelinti ban syakri ubay ya kata hok, tapi kan don nak ni am terai cik nak kata kelinti, banyak ni atma para mengingat snow selama ini berpakra. Namun kita tahu nasoknya, abang abek yang jing pynshong, ban parya yang berjak beriu, dan kejuan rak yang berkumkini hijab jing snow. Tidak pun gini tidak jing bersuatu bakla jauh pada. Tidak jing terai ke jing aku presiden juga dengan parti. Kalau bagi pada kini bantip jika ikan rukam perkat ke jing. Nimdan dekoi pat ke rukam perkat. Ni kau akan penpai yang ini kata ke por jauh pada. Ni kau akan penpai yang ini kejat beri saya kata ke hok. Kadang ini nyai maka bagi yang nak habis mentah. Ini nama kita orang orang imuan ini banyak wakma. Iwan berpenpai tong ini pai si saya kata. Hatu kalau nem ke bersang hok ini. Pangin chulek ya ke